Ovoj garaži nedostaje ova cool odvodna kanalica. Nisam to nikad radio, ali upravo ću pripremiti teren da je sam pokušam ugraditi. Ovo je druga epizoda, renoviram garažu. Od ovoga pokušavam napraviti ovo. Ispred mene je izazov zbog kojeg bih najradije odustao od renovacije, ali stara narodna kaže ne budi pahuljica. Da bih kanalicu uopće mogao ugraditi, trebalo je najprije glumit bauštelca, a kasnije i vodoinstalatera. Jako uzbudljivo. Za ovaj dio bilo je potrebno savladati 3 izazova. Pa krenimo od prvo. Da izbjegnem kasnije pucanje novog betona, odlučio sam odrezati ištemat, dio ulaza u garažu u kojem je bio zabetoniran i ovaj ostatak relikvije od okvira iz prve epizode. Bilo je pametno koristiti ove brze naočale i masku za usta prilikom rukovanja ovom beštijom od alata. Osim što sam razmišljao o najgorim scenarijima prilikom rezanja betona, ni ova mi zaštitna oprema nije pružila manje uzbuđenja. Možda me očajno štitila od opasnosti, ali mi je zato smanjila vidne i slušne sposobnosti. Šaljem poruku svima onima koji slušaju a ne čuju, a gledaju a ne vide. Izvinite, ovo mora tu montaža. Za sljedeći sam korak iz čarobne kutije izvukao ovog grdosija od udarnog čekića, u narodu poznatiji ko štemerica. Vidiš kak je jaka i to sve. Ajmo! Nakon što sam ištemo ulazni dio i sabrao šutu, vidimo jasnije koliko ću pod garaže trebati dizati. Na putu gdje sam odlučio postaviti kanalicu, našao se ovaj nesretni prag ko prepreka. Koga je tu postavio ne znam, a znam ko će ga i s čim ukloniti. Ovo štemanje tebi traje par sekundi, ali vjeruj mi kad ti kažem da sam se zadržao 2, ak ne i 3 dana na ovom zahvatu. Kad sam se riješio prve prepreke, nailazimo i na još jednu, zbog koje ću također trebati rezati i štemat, što nas dovodi do drugog izazova. Najprije sam označio prostor gdje bi kanalica trebala zaleći, a zatim napravio precizan kirurški rez ovom malom beštijom, kako bi krajnji rezultat štemanja izgledao reprezentativno. A moguće da ovaj rez igra ulogu i kad je u pitanju statistika, svastika, statika. Visina od starog poda do staze s kojom povezujemo ravninu pod garaže bila je abnormalno ogromna, ali i dalje nedovoljno ogromna da postavim kanalicu gdje sam planirao, što je tražilo još malo rezanja i štemanja. Unutar štemerice nalaze se mali bauštelci koji čekićima na izmjence udaraju umjesto tebe. To je ovo što čuješ da lupa. Ovim putem pozdravljam susjeda iz termocentra i sve ostale koji već tjednima trpe decibele ove renovacije. Za što bolji učinak prilikom štemanja potrebno je stajati u takozvanom kokuzudači stavu. Ko je trenirao karate znao o čemu govori. Mali predah, a zatim nastavljamo jako na treći za ovu epizodu posljednji izazov. Kako bih kanalicu mogao povezati na odvod, trebao sam probušiti rupu na drugu stranu temelja, a da stvar bude zanimljivija, osim što je temelj debeo kod Dubrovačke zidine, trebao sam instalirati novi odvod, a zatim povezati vanjski sudoper i kanalicu u jednu skladnu cjelinu. Onda znaš kog ću glumiti u sljedećoj epizodi. Ako su mogli dečki pobjeći iz Alcatraza pomoću žlice, mogu i ja ovo štemericom izvesti tomu zidova. Nakon 68 sati mukotrpnog štemanja, izašao sam na slobodu. A nakon ovog silnog udisanja prašine, trebat će mi i nova pluća. Podijeli ovaj video s nekim uradi sam bauštelcem i zaprati me ak te zanima jesam li uspio na kraju ugraditi kanalicu.